Isakaza toujours contesté mais jamais égalé tuje kugira ngo tuguhe rero update. Abaturage bo mu Gipese rero muri teritwari ya Rubero bakaba babyutse rero babona igisirikare cy'u Rwanda kizinga utwacyo rero kubera gukatirwa logistique nyuma y'uko urusasu ruriye bari babazaniye rero amaramforu ndetse rukarya n'abari babazaniye supply. Abasirikare bari basigaye nta biryo bari bafite, bari basigaye bajya kwiba rero mu bigunda kugeza ubu bakajya kwangiza imirima y'abaturage. Biza kurangira rero aba basirikare bakunje utwabo muri iki gitondo. Izi ngabo z'u Rwanda zikaba zavuye muri kariya gace rero nk'uko bitangazwa n'abaturage bo mu Gipese. Rero hakaba hagaragaye kandi n'amafoto berekeza muri Kamanyura, aho rero ahanini abazarendo bakomeje kugenda babakurikiranayo. Village za Gipese zikaba zari zimaze igihe zifitwe n'igisirikare cy'u Rwanda kuva ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa 2025. Kugeza ubu iyi ropli ikaba ibaye nyine ari foxe ndetse ikaba ibaye bitewe n'iyi ambuscade yabaye ndetse igatuma amaminisiyo ndetse n'amaramforo atagera kuri izi ngabo. Iyi muvoma y'iki gisirikare cy'u Rwanda ikaba ibaye rero muri iki gitondo cyo 24 z'ukwa 3/2026 kuza kugeza muri uyu mugoroba uko ya 24 z'ukwezi kwa 3/2026 muri Mpeti. Izi rero ropli zikaba ziri kuba kubera rero amakamyo menshi agera kuri 30 yatikuwe. Kugeza ubu ngubu bikaza kurangira babuze abangaba icyabahereza ramforo. Access zitandukanye, position bari bafite muri Pinga zose zikaba zagiye zisenyurwa, ndetse n'iyari iri ku muhanda Karembe Kashuga werekeza muri Mweso muri direction ya Masisi ikaba itakiriho. Turakomeza tugukurikiranire gatanu ku kandi. Isakaza toujours compte système jamais égalé. Twizere yuko ukomeza nawe kudukurikirana gatanu ku kandi, ndetse ntiwibagirwe no gushyiraho like kugira ngo bikomeze bigende byaguka bigere kuri Isakaza toujours compte système jamais égalé. Turagaruka mu kwangiza imirima y'abaturage. Biza kurangira rero aba basirikare bakunje utwabo muri iki gitondo. Izi ngabo z'u Rwanda zikaba zavuye muri kariya gace rero nk'uko bitangazwa n'abaturage bo mu Gipese. Rero hakaba hagaragaye kandi n'amafoto berekeza muri Kamanyura, aho rero ahanini abazarendo bakomeje kugenda babakurikiranayo. Village za Gipese zikaba zari zimaze igihe zifitwe n'igisirikare cy'u Rwanda kuva ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa 2025. Kugeza ubu iyi ropli ikaba ibaye nyine ari foxe ndetse ikaba ibaye bitewe n'iyi ambuscade yabaye ndetse igatuma amaminisiyo ndetse n'amaramforo